el momento que ha marcado mi vida realmente es que cuando empecé a tocar en la orquesta del conservatorio, porque pasé de ir un poco por inercia a estudiar violín, porque estaba apuntada y tal, a de repente estar tocando con mis amigos en un rollo que de repente me llenaba. Y eso fue lo que me hizo decantarme un poco por dedicarme a la música, en realidad, y lo que hizo que de repente ir al instituto fuera lo aburrido y ir a música fuera lo divertido. Y hasta hoy. It's all night. Everybody in the neighborhood knows she could see me on the misunderstood. No, I'm late, but I'll be up today. Wanna learn how to see me like a sister, see me like a sister. Okay, right. It's all night. Everybody in the neighborhood knows she could see me on the misunderstood. No, I'm late, but I'll be up today. When I learn how to see me like my sister, see me like my sister. Okay. Wish you could see me like sister, okay. See me like Jelly on a bed. Mama want to know the night why the older boys through Mr. Gates all night. Everybody in the neighborhood